Dobro večer, mnogi gledalci. Večeras ćete da prisutite prvoj epizodi naše, vjerujemo, kultne emisije koja nosi naziv Kafanska kanalizacija. Ja volim poreklo iz Amerika, tako da sam večeras povela svog dobrog druga koji je veliki stručnjak u onome što on radi. Njegovo ime je dr. Stević Prčić. Ne treba ni da napominjem, on je znači veliki estradni menadžer i koordinator za muzički neukus. Takvu osobu ćete upoznati vjerovatno nekad, tako da molim vas. Jednom u životu se ovo ponavlja, mislim gledajte dok možete, jel tako koleginice? Jedinstvena prilika u kojoj možete da uživate maksimalno i potrudite se da pokupite što više znanja od njega, jer nećete imati drugačiju priliku. Ovo je jedinstvena prilika, kao što sam već rekla. Izvolite, dr. Stević Prčić. Ja bih želio, koleginice može malo taj hvala koleginice, stvarno mislim sada. Prvi video koji bih ja htjeli da analiziram je Aerodrom od Bobana Rajovića. Poznata numera, jel tako, pogotovo srpskom narodu koji... Boban Rajović, kopenhagenski Apollon, tako ga zovu, ja ne znam, ja sam to čuo. Aerodrom, znači, Boban Rajović treba da ode u svet. Znači, svi znamo kako je stresno putovati avionom u svet. Pogotovo tamo na područjima na kojima nisi nikad bila. Područjima nisu istražena. Ja kada sam došao ovdje u Srbiju, ja sam se presao, znači ja sam srao 5000 puta u avionu. Verujem. Pardon, ako gledaju malo dječica, ja se izvinjavam. On je ispuštao fetice iz sebe, jer neće da razumije tu mladeći. Ali, krenimo s analizom, ja sam lingvista i rasni analizator. Znači... Ima mnogo prepoznanja koje ne treba da pominjemo sad, jer se porazumijevaju. Pazite sad, ovo će vam mozak da izbije iz glave. Pazite sad, znači, Boban Rajović kaže aerodrom i tu čeka avion. Zašto on taj kaže tako? Zato što to može svaki čovjek da shvati. On ne želi da bude jebeni artist koga niko ne može da shvati. On hoće da bude univerzalan, da ga shvati najobičniji seljak. Zato što je Boban Rajović univerzalni čovjek. Razumete, dragi gledalci? On je čovjek sa dušom, a ne đavo koji je prodao dušu za umetnost, jebo to. Ali, u tome što nije prodao dušu, on je ujedno i umetnik. Pazite, hiperbola u refrenu. Bože, sa neba pukni sad na aerodrom. Pazite, Sada si radume. pa ja ne mogu. Mala digresija, može da se odnosi na više situacija, zato što, na primjer, mi ne možemo da znamo, samo možemo da pretpostavljamo šta je pesnik hteo da kaže, jer njegova psiha je toliko duboka, mi možemo samo da pretpostavljamo i da imamo naše glupe pretpostavke. Zašto učim kao gej? Vidite, koleginica je na dobrom putu, ali ja ću vam reći osnovne dvije pretpostavke u vezi sa stihovima Bože sa neba pukni sad. Prva pretpostavka je, Bože sa neba pukni sad, da ja ne bi morao otići u beli svet, da mogu ostati s svojom familijom i da ih izdržavam i da budem tu za njih. Jer on porodični čovjek koji zauzima se za porodicu kao najbitniju stavku društva, što su mnogi prijašnji filozofi rekli i to je tako, to je u suštini jednostavno tako. Porodica je osnovna jedinica društva, kao što je ćelija osnovna jedinica ljudskog postojanja. A druga stvar je, Bože pukni sad, daj mi sretan put u beli svet, da se mogu sigurno vratiti ovdje u žuti svet. To se sada i misli žuti svet, to je jednostavno domaćinstvo. Ona druga stvar, baba u spotu, ako pažljivo gledate spot, baba se dezintegriše. Sada, ja ne želim da vam namećem svoje mišljenje, ali dezintegracija babe, domovina, nestaje, on odlazi, gubi sve vrednosti pravog srpskog čovjeka, Apolona, crnogorskog boga. Sve se to gubi kada on odlazi u beli svet. Svi znamo da su prvih 5 do 7 godina života najbitniji za razvoj, psihički razvoj ličnosti, tako da on vjerovatno u tom svemu spominje svoju povezanost sa bakom koja je vjerovatno imala veliki, enormni utjecaj na njega koji mi kao obični duši ne možemo da shvatimo. I on je tako želio to približe običnom narodu i jako se udubio u to sve. Mislim da je
podcijenjen u svakom smislu. Ja bih sad još da jedno podelim, želim u dvoje da se podelim. To kaže u jednom stihu, Boban Drajović želi da otkrije svrhu i način kako da se klonira. On želi da se klonira, da bi mogao biti i u belom svetu, da zarađuje svoju familiju i tamo dalje, to u stvari u domovini, pardon, obuhvatile me emocije. Emocije su me obuhvatile, molim vas koleginice. U ovome svemu, Boban Drajović također propagira učenje biologije da bi običan spolnik ne može da se očitati prosta dioba, razumete? Tako da on propagira učenje biologije da bi mogli da shvati njegove pesme, jer, molim vas lijepo, to je poruka koju on šalje. To je poruka! Otprilike, on je kao naš novi Isus Hrist. Ja bih Jesus Christ. volio bih da pitamo malo kolegu Slavka, kako se on zove ono... S nama večeras je druga bitna individua, kao što sam navela na početku emisije. Malo preokrenite koleginic tekst. Na primjer, večeras je s nama, oprosti poznat, doktor Slavko Merak. Znači, doktor Slavko Merak koji je stručnjak za, molim vas lijepo, pazite sad, dobro, pazite, gledate li pred malih ekrana, dobro, pazite. Slavko Merak je stručnjak za skandal i estradnu estetiku. Izvolite, dragi kolega. Mala, ne moraš me persirati, isti smo godina, jeste s ti mlađa, pa izgledaš, pajac, pa izgledaš mlađi i to. Jako mnogobrojni komplimenti, ne znam kako da ih prohvatim. Meni je drago što smo pozvali u emisiju, evo, prvi put prilika jedna da malo moj rad, da se istakne. Da li treba da napomenem da je dr. Slavko Merak autor brojnih knjiga koje su prevedene na 27 svjetskih jezika. A skaš mi mala. Od kojih je, molim vas lepo, na najprihvaćenijem srpskom jeziku naziv je Šta se radi na estradi. Jedan od tih 27 jezika je također naš bivši jugoslovenski jezik, koji je recimo hrvatski jezik. I naziv istoimene knjige znači Kaj si zbio sa slavnima. Da li možete nešto više o tome da nam kažete, gospodine Slavko Merak? Gospodine doktore, ja se izvinjavam. Iako ste mi rekli, prvo što stiljive, ne malo tek odjednom tako da. Pa gledajte, 21. vijek je tek počeo i realno imamo novih zvijezda, novih pravaca. Da li vi kao kompetentna i stručna ličnost koja može da razgovara o tome, da li vi shvatate da je u današnje vreme moral opada sve više i više? Moralne norme se sužavaju na minusne. Ja sam protiv takve ideje. Stvarno, recite mi nešto više o baš. Znate, većina ljudi smatra da je to tako. Ja mislim da je sasvim suprotno. A mislite, većina ljudi prihvata to kao jedan aksiom koji ne treba da se dokazuje. Tako je. I tako se oblikuju njihovi umovi u novi svjetski poredak. Tako je, to je Amerika, kako vi kažete. Mislim, vi ste odrasli u Americi, znate kako je to. Naravno. Pogledajte, na primjer, serviranje implantata. To je, smatra se u većini svijeta kao visoko nemoralno pitanje. Na primjer, u Americi, devojčice od 14 godina nakon posjeta svom psihologu, ako one budu dovoljno ubedljive, to je ako njihov psiholog prihvati tu činjenicu da se one osjećaju manje moralno zbog da što imaju mali grudi, njima je dozvoljeno čak da besplatno, for free. Ja bih da se ne dovežem na to, jer slobodno, izvolite, dragi kolega. Grudi su glavne stavke neukusa, izvinjavam se. Molim vas, totalno je neprometno, ali moram da se ne dovežem. Da li vaš ljubavni tepih pomaže vama u ljubavnom životu? Kako da ne, devojčice? Hoćemo li to večeras saznati? Naravno, nemojte sad kamerama, molim vas. Molim vas, gospodine Prčiću, mislim, ovo gledaju i djeca ispod 18 godina.
Ja se izvinjavam, Ovo se Ostaje malo info. otilo kontroli, no... moje iskreno izvinjavanje. Ali Deco, pazite, pitanje ali implantata. završite Sammy's birthday, Sammy's. Izvolite. Nastavite, ja sam završio stvar. Pogledajte, gledalci, znači... Vraćamo većina se ljudi slavnom smatra doktoru Slavku da Marazu. je ugrađivanje ovih implantata, pogotovo u grudi, da je to visoko nemoralan čin. Međutim, ja sam shvatio jednu dubinu, drugu dimenziju toga postupka. Naprimjer, pogledajte, kod nas, ko je prvi počeo to da radi? Ceca. Naravno, znamo, Ceca je postala slavna 90-ih. Mogu što se ne znači- dobiđem? To vjerovatno znači da je Ceca jako veliki period svog života izučavala Sigmunda Tako Freuda, Tako koji je. naglašava da se glavni period za razvitak psihičke ličnosti čoveka odvija upravo u tom periodu od 5 do 7 godina, odnosno u rasponu. Ceca je prva koja je shvatila to i vjerovatno je zato željela da... Pazite, znači 90. bombardovanja, osiromašeni uranijum i dakle, postavlja se pitanje fertiliteta. Ceca nadogradi grudi postaju veće. Dakle, Kao što znamo da je, na primjer, Waldorfska Venera, koja ima korene u istoriji umjetnosti, bila jedan od najboljih simbola za plodnost žene. Muškarci su tada verovali da ukoliko žena ima velike grudi, da je više sposobna da donese određene potomke na svijet. Što je, jel te, u cilju svakoj muškoj individui da ima potomke koji će realno da nastave njihovu tradiciju i da očuvaju tradiciju porodice. pazite, znači, dokazano je na institutima u Silikonskoj dolini. Znači, Silikonska dolina, vi mislite da se to zbog silicijuma zove tako, to nije zato, nego zato što su silikoni. To je, izvinite, samo da se ne Silikoni su dobiđem, to je jedna naravno od ključni sastav najvećih implantata. teorija zavere današnjih doba. Tako je, znači... Ali, Silikonskoj sreća, dolini. izvinite što vas prekidam, samo moram da kažem, sreća pa večeras imamo prisutnog s nama doktor Slavka Maraza koji će nam otvori oči o Silikonskoj dolini, Silicon Valley, and so on. Znači, u Silikonskoj dolini naučnici, kako znate, tamo su ti frikovi, oni su dokazali da ako žena vidi veće grudi, ona će da pospeši svoju laktaciju u periodu nakon trudnoće. Što znači da Ceca kada se pojavi na sceni i sve žene koje gledaju imaće bolju laktaciju, bolji imunni sistem za dijete, naravno to je dobro. A pogledajte sada i drugu stvar što sam ja, drugu dimenziju što sam otkrio, to je pjesnički motiv. Ceca nije ni malo naivna. Da vas napomenem, Ceca nije na jednom od nivoa tipa srednjoškolske analize, ona je mnogo iznad toga. Iako na prvu se ne čini tako, zbog toga, upravo zbog toga, Ceca ima odabranu publiku. Publika za neukus. Ovdje, ja sam Simon za Prčić za neukus. Ceca dostiže krucijalne tačke neukusa. Ona je, znači, tačno kraljica neukusa. Ceca, nju ne možete predati, ona je kraljica u svemu. Laktacija, pa ja je podržavam, vidite. Laktacija je totalno cool.